Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kamu, katanya Tuhan, dengan sebagian rezeki yang Tuhan berikan sebelum datang saat kematian. Aja kok sampai bilangan kok sudah meratok mai di alam barzah, meminta babalik ke atas dunia. Kau untuk beramal beribadah, kau untuk berinfak bersedekah. Katalah putih daripada Allah, hidup dua kali nan indak ka bisa, walaupun menangi jua ia mata berdarah.